Sigurnost zastupnika iz RS-a ugrozila je jedna žena, no ne sasvim obična, već pokrivena nikabom. Nakon što su Nađa Dizdarević primijetili u dijelu sale predviđenom za novinare, sinula im je ideja da pitaju da li su stečeni uvjeti za njihov siguran rad, jer je u sali osoba čiji identitet nije poznat. Jeste da se osjećam poniženo, da ne znam ko je u mom parlamentu. Niti mi je predstavljena, niti mogu da vidim ko je. To moram da vam kažem, da vas ne lažem, da se osjećam vrlo nelagodno. Iako su Lozančić i Belkić tvrdili da je Nađa Dizdarević prošla kroz kontrolu na ulazu, zastupnici SNSD-a su tvrdili da oni imaju drugačije informacije. Osoba prema našim informacijama koja je ušla nije željela da se predstavi, nije identifikovana, po nju je došao savjetnik jednog od članova kolegijuma i uveo je na sporedni ulaz, ušla je u salu bez znanja poslanika. Gospođa Nađa Dizdarević nije tražila obraćanje, ona je tražila prisustvo. Istina jeste da mi jutros na kolegiju nismo postigli konsenzus u vezi njezinog zahtjeva, jer se ona i pismeno obratila ovom parlamentu. Način na koji je ona ušla u ovaj parlament i insinuacije da je neki moj savjetnik nešto uvodio tu osobu su laž. Je vaš pomoćnik uveo gospođu Dizdarević? Nije uveo, nego je obavijestio službe da sam ja dao suglasnost da gospođa može ući u zgradu i isto stojim pri toj odluci. Na kraju iz SNSD-a nisu ni sami znali da li je problem to što je ona ušla ili to što nosi nikab ili zašto nije prošla proceduru identifikacije koja je predviđena za osobe koje nose nikab. Nađa pojašnjava da ta procedura nije obavljena jer ona u ovu zgradu ulazi nekoliko puta sedmično i svi je znaju. Ja vas pitam da sam ja ušao sa fantomkom i pošao prema ulazu parlamenta, da li bi na osnovu glasa bio pušten u parlament? Evo sad to ja vas pitam. I to sam trebao jutros da uradim sa kapuljačom nekom koju mi ne možete identifikovati. Volim svoj nikab i ne može niko, a pogotovo neko iz Republike Srpske da dođe i da mi kaže da ga ja moram da skinem. A on pritom u mojoj zemlji, u mojoj državi ne poštuje ni praznike, ni zakone, ni zastavu, niti bilo šta. I nakon 6 sati, isto toliko pauza, našli su kompromisno rješenje. Nađa je otišla klanjati podne namaz, a na proširenom kolegiju je odlučeno da se zakon o zabrani nošenja odjeće koja sprječava identifikaciju, zbog koje je Nađa i bila u parlamentu, skine s dnevnog reda.